Okay, may samanen nga naisem nga rabi, isem ka man barok. Yan. Iti for the kiduo, kada dito manen tapno mang sagot. Iti sonata nga request dagiti donors when sponsors tayo. Iti programa tayo nga school supplies for our children of Villa Carmen and San Sebastian Integrated School. Kaya dito yan ti may kaupat nga sonata, tay pagayam tayo nga aglimlemmeng iti nagan nga dungo. So dungo, misem ka with this face. Isem mapakabiyagat pangmuray dagito'y mata, takisig makaagas manguliwato'y kaundat. Isem maduti sawan na ada isem makagura, ada isem maray awan na ka, ada isem pamagustuken ka. Uray adamit kanyak arigat, uray pa'y nuag pupuntutak, uray pa'y nuag paspasunudak, nu es man nakrik nagmapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, law-law gaman to'y panunod ko. Ta isem mo, isot mangay ayo, dato'y pusog napnuan tilindo. Isem mapakabiyagag pangmumuray dagito'y mata, kaisod makaagas pangliliwato'y kaunggat. Isem maduti sawan na ada isem makagura, ada isem maray awan na ka, ada isem pamagustuken ka. Uray adamin kaniyak arigat, uray pa'y nuag pupuntutak, uray pa'y nuag paspasunudak, nu es man nakrik nagmapagmayat. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, law-law gaman to'y panunod ko. Ta isem mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, law-law gaman to'y panunod ko. Ta isem mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, law-law gaman to'y panunod ko. Ta isem mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, law-law gaman to'y panunod ko. Ta isem mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. So that's it, ang awiting pinamagatang isem nga isagot mi kini kapagayam tayo nga ni dungo. Yeah. So that's it, good night and God bless everyone.